in zawai in chebei vekule ZPM sokar tan chuan thulawmum takani ka bei chheya tun tuma hian High Court a Mizoram sokar an thiam an chang ti hi kan han chiang nge Mizoram State Healthcare Society le Sinat Hospital in remna puanzar tirtum tu SCIC le MNF ukil an lo cham tini buaina bultron na su November ni khat sang ni la somni panga khan Mizoram Universal Healthcare Scheme MUHCS noya sarkar le private hospital te in rem na le chu in rem na noya private hospital pan tu te an na zira sarkar in sum atum sak thei chin detail pricing RTI Act manga ka zo na thukal zelin soi zui lo le mai kan na information petura thutluk na siam tu RTI Act ken ko na konga thunei tu sang ber Information Commission chu sarkar in High Court aking ta hiala sarkar in khinna kara khintel ve lo ni po chu katan ain thlunom veu nge ni hey MUHCS kan ti hian damdoin zongzong ati thei dawa damdoin ti thei na bi ka umta ne bil le thei na mun khamo chu house a pohon sen sang ati nge damdoin private hospital kan pan langsak tak hinga tinge heng ho te hi in thlonjom pui ve lo an ti khan ale lampang ho khan kan in rem siam na ampom ve thei tlat lova kan ti pui thei do nin tia ti chon an ti pui thei ho ne na an in rem siam na kha mi pui hmuwa pholan ani mo pu je some mi pui hmu pan ni khak lo me thek a kha ve du chu RTI in azota inga tinge kha ho nen khan an in rem thei bi ka midang ho nen khan in rem thei si lo en tinge an in rem dan le kha azota ni chu an in rem siam na kha tu chun pe thei lo ta April ni chang ni som ni pro khan hearing ni ma in SPIO MSHCS chuan ziakin soka tori MIC ni la RTI a pek chu thei lo an nei chan chiang taka ziakin a thei lut nge ziaka a thei wa chuan MSCHS SPIO chuan a ma in MSHCS le Sinat Hospital dot lang hian Memorandum of Agreement an nei ni ti a ziaka hen ramna hian MSHCS le Sinat Hospital hian an inkar agreement te document medical report le a hlong na chok tu mi mal chan chin te chu confidential avon tur ti ania an pahni in rem an ti na ziaka an dani lo chuan an agreement hi puan zar thiang lo ti na lo ziak fel thlap bok ani helai khanin an pe thei do ti rang ta kha alung oi do ta ti chuan heta thune tu chang zo than pe ta cheu han ron ti ta ni ol song kan swenge fiata ka MSHCS SPIO ni mekin ziaka le kha thelut chung hian hiang nei hun April ni ko sang le som ni progla la khan State Chief Information Commissioner Pujon nei lai chuan Order Khawlbawm ti chuaka Dr. Kelon Hinglova SPO la Chief Finance Officer MSHCS tu April ni som pesoi sang le som ni prog ma nge complain thelut tu pu jema som zo van chong hena a thil dil te paisa choi tir lova perfect tu na tia chu information chu MIC hena copy pe bok tu na ti tani CIC pujon nei layan khawtaka hun thol po siam saklawa MSHCS information an pek chuat heilote MNF Media and Publicity Vice Chairman je ma somsura van chong hela petua ti wang hian sokar lam Guwahati High Court Aizol bench lama case zir lutin writ petition a thelu ve ta hala kalam dik lo mai thei hetianga MSHCS lam Guwahati High Court zual kota ka chuan Honorable Mr. Justice Robin Phukan ma jun ni som pasong sang ne som ni prokan hearing nei nia chana mu mal pe kani lo wanga CIC thenga kal chhota kani dan te chu soinon to lovila mimal dam do in zong phai lam te nen vek in rem na siam puan ni dan detail pricing hi MLA te point anzot chuak zo lova assembly session a meu po anzot chuak zo chong lo MUHCS hi mi puite ta na duan ani lain private hospital sang le sarkar in rem na detail pricing ber hi kan thriat hei tlat lo wangin MUHCS duan ani chanber mi puite hian kan chan vo kan thre thei talova MUHCS noya in rem na te hi hriat thei ani chuan hospital sang te ret mi puin kan thre theianga phailama inen kol ngai te point an sum dai zai zoka an man dan tur an ruam man lok theianga a hlo na tel tur chu RTI manga information deal tu keima hinilovin mi pui nol pui kan ni don ani helai hem po je so mai hi dik deu nalai oma MUHCS khim hi on be ni dawa ma ko chu sokar ne na an ewati hospital ne na anin rem na kha an thup tlat maya hi kha theirang chuan hospital khong en tonan khopa khada chun hospital pathom oma chu MUHCS ne na rin thunzom ta vekta ti chon an ga ta kha theirang chuan heta hi chuan chiang tu za chu kan mang theya heta hen chiang tu za kan mang theya
hetai hen chiang chu za chu kan hmang the ti kan khai vek ani chuan mi puiten kan hlok na tur beka kha kan pan mai dona mi puita tan aham that thlak zo chu dian lovin blind le tukin kan lut top maya chu wang chon a boi thlak ani mi puita tan ngeneng hei kan bang bol tu kan ti kha a kon sei chu ni ya mi puitam takin pu so ma hen max hi a soi se na max chu an bil thal to ka to ma phuna nam lo MNF phun lai to the pe chu ne na tu chon dam lo ten lung oi the e mai bil tha zela lo man tia ma se pu so ma na kon boi pu hi an bil the lo ti lam ni rovin khami so ka le dam do in rem na le kha te po kan ti nyang chu khami kha khriat ve do ni Sinod Hospital nena inrem na at hona peturin SPIO asya tirbo. So Sinod Hospital nena an inrem na te po mi khriat turin mi puite khriat turin ni tu ka kan ngaya ti kham pe chuak turin an ti ta ni chu tu na an boi pui mek chu ni ya Guwahati High Court aizol bench tu tu na chu ti hian an ta ni High Court hearing hi jun ni som pa so hi sang ni la som ni po kan an ne ya August ni som pa so hi sang ni la som ni po thotan ni khan honorable Mr Justice Robin Phukan chuan thutluk na apuang ta ni High Court just chuan Mizoram Information Commission le pujemlo somjur ban chong te hian MSCHS le Sinod Hospital dot lang te information puan zar lui tir turin dan be chan thatok an nei lo ni hetia hetia chan chan tha le tling an nei lo wang hian CIC order lo chhuat to chu High Court chuan akhuas ada bo ta ni heti hian Mizoram Sarkar MSHS chuan Guwahati High Court ma thiam a chanta ka wangin he case hi official ni som pe soi thare sang ni som ni to la khan ti to pane ta boka Mizoram Information Commission le pujema somjo wa chong le chu thiam lo changzo kan tang ta ni chu SCIC pujon nei lai hi tunge han ti lo do la ni angma ma MNF Media and Publicity Board Vice Chairman pujema somjo wan chong in MIC hena RTI appeal athen lo ti hlo tling tu hi State Chief Information Commissioner pujon nei lai ania ani hi Mizoram Sarkar hoi MPS officer ni train ania MNF Sarkar lai MPCC President le Chief Minister Hui Pulal Than Hola case 32 khania Congress Sarkar Khan ani hi officer on special duty in engmat thelevinan da ngeng hia kumsang ni som paweta MNF Sarkar Khan an thian na MM pu lalcham le chu Home Minister ania pujon nei lai hi MPS tongin IPS te kain MNF Sarkar thunga Khan alal hle a IGP te ni phahial ani pha ta hian ani heti hunlai Mizoram paltlanga ku varo to rok lo MM lai khania Home Minister point ku varo to rok chu dan ha sa da wang mit kan si ati nia soi ala ga view hun khania MNF Sarkar san hin som paweta nga sumthi pathum hun chung khan pujon nei lai hi na tong na pension mana September ka sumthi pakha san hin sumthi pathum khan IAS hotel an da thin na State Chief Information Commissioner tan ruat ania hemin hasel mek tu pulang moi chung wa IAS hotel alo chuak ve chi aboka pujon nei lai hi MNF Sarkar hun top lam to bak ninga san hin sumthi pathum khan ras ba fana SCIC atan da runia CIC kumthum tram ani ngena tram hi kumina atopang Guwahati High Court in khina petition le respondent te awan te chuan chiak thlep to lo me ngot lemin technical ve de ulaka chan chu kan kha thiam ve kom lo ve a zong a za chu me pui chu kan kha thiam lo mai thiam ma ko chu poi mo lai zo ka chu khami Mizoram Healthcare le dot lang hospital mo kan ti kha kam boi pui kha anin rem na khami anin rem na me pui ten henam puang chok du lo kha khami kha pu so ma hianin pon chho ti otum ni khana langa chu le lampang la khanin anin ram na khan engema trul fe ne lo chon mi pui ma pon chu lo tu ti vel agreement han lo sign ve box si wang khan khang bor vel ne hana in king chota khami healthcare scheme a thleng khan be te po han lo ve thei pha de ani ma ko chu som jong ti khan case close ani ya chuan hemi Mizoram Sarkar lampang hi thiam changzo kan ni mi pui hena anin agreement puan chua dot lang ka tiam le ching khan dot lang ka ti ka ngaya Sinod Hospital dot lang mo ana government kha me puiten hena han puan chua ti khe kha an ti nge na to chana kha umlem lo ve ti khan thu thong chun ta ni chu ti khanin rolling lampang ta chuna nom veo mai the ni a chan chu chaklo zo kan tang srang chon mo MNF lampang lo ne box le lampang be na to a thalong khop maya chu wang chon an soi thina healthcare he chu an che that na ne an che that na tak hi kon be ya hi chu fu lo dewa che na be to tam te lu neng ga tia a politics sen mang de chun dirang chuan lo han ti ve khang lang ila be na to hiom ve no la ni an that do wang ne vin tu ma hi an che traffic the dawa an che that lo na la hi om ve no la khala an che that lo na la khan be han khe jok se mi pui thin lon he jok om mange politics khel dan thiam zui na ani te po be se yang than ti ngo ti la ke ni ai thiam fek chun ni e